Kiriro kihinda gikaria mwena wa Riandegwa kigi guthukanga gwa barabara nigigukinya muthia thutha wa thirikari ya Murang'a kwambiriria mihango ya guthondeka njira iyo makiuga riu ni marihota kumiria kahua iria na magetha mangi mothe. Riu twina mwihoko na nikio turoria atumiriria haria Kiviko Kagia road nyitane na Kagundu-ini road nigetha iria na kahua ria tugutwara githini gakorwo gagithii gutena thina wothe. Oho aciari ni makenereire waki uyu makiuga kwa ihinda makoretwo makimaka o kurire kumana na hahu yoria ciana ciao cikota kuinuka kumana na ugwati wa muiyuro wa mai. Igua ndatu igua kahua na ng'ong'o na kumakinya githini kwina ni hakuhi mikiria ya mita nyingi muno makiria na riu ri ona ria ningi ukwa kura makorobia matine ndo bagera kumira gutena njira na iria twa murimo ore twatwa iguru wa mai niki tukigwaga uthuo ni ngatho kuri Ngai. Kinene makiria kuri aikari aya ni ati waki uyu ni kanya kega ga kuhe njamba njithi mwena ucio mieke ya mawira. Ni ndakena muno ni gukorwo akihe ciana citu wira ciana iria cia irathondeka barabara ino ona kuria kungi guthondekwo thini wa location ino ciana ciaku ikaheo wira makaheo kindu kinini nigithe nao makahota gwiteithia. Barabara ino ya uraihu wa kilomita 4 ni igucenjia riri wa itura riri na kuhura njeki wonjoria wa Arimi aya. Handu-ini ha metha ya mohoro ya Kameme TV, ritwa riakwa ni Njuguna Wa Ng'ang'a.